mai batulu amo Radio Samoa. Tosilimai tu amo. Ai mo oe o te le I whaafiti Sau whai o mea sili
O te whiwhi lava e toi whatalofa mo whalofa i a te oe, le atunu pele Samoa i le nei as tona i le aso lua se fulma le tono o le masina o me, lua awhi lua se fulma le ono ina ua awha tonu le tu lai, se fulma le lua i le wati a Aukilani i New Zealand nei. Whatalofa i a te oe ma le nganga whiwhia ma le nganga whaalalo, ia ma le nganga e tumu i le nganga whaafitai i le atua. Ona ua ia whaia mea silisili mo oe maa ua mawhai ai. O na teik mai lo tau soifua, ma ua tātou laulua whasila whai ei fōi. I le lona ono aso le nei vai aso. O le rowinga. Ngā le aso sāla wakakou ke vāra wala ima tātou te ai. Ai vi ia pēr le tua ono. Nei awa noa mata ngofie. Ola mwhai o na wha wawai le tautua i le atunu whapena fo i ma le atua wa a tātou iai ngā ruenga au na atu i o tātou uso a tangata. O te tani tonu o tātou iai fo i le ngā ruenga au na atu i le atua. Alo le soi fōmanuia, alo fo i le langi matafi, whamui boi sa manuia malo longa o le po ana po, e ama ua whaia fo i le atua o le wavenga silisili, ua ia whawhangu ai i a te oe maa la whai Samoa. I le whanunga le nei tae fau ma whaopopo le nei asu le tau soifua, le soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna, po whea lava. E anga i ailau au nanga malou wala au ina. O mea alofa umana le tua ma wanoa le lei, wa tuina mai i le tangata. E whaatino ai lana tautua. O whaiva le ngātai whale, o whaiva le vāte tea, o whaiva fōi o le tua vao, ia ma le tua sivi. Ma lo ngā lue le nawa yaso ua tu taula iai ngā luenga, e ama ua ngā ngaifo i fōi whaiva le atunu upo whea lava le tafo le nanorangi, o loo e mai moa ma tāpua i mai ai mano pia iai. Ia ma whai fōi lau lava saidi ngā malo, o ati nae, o hawanoa lelei, o onga, o whonutanga, o lava mea o atotofi ei tātou i lea tunu ma lea tunu. Ia, o mea alofa nā lea tua. Sa auwha la lelei, i leanga lelei o lea tua, ma loa fua ai la ua maua. Pa ia la silasi o lea tunu i o na tulanga whalupe, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo i mamamalu wha leanga nuu, ia ai mawalunga se vi inga o le tua. E si e ana au na pa ia. O feoi o le langi, o pai sino le tala le lei, o le au whainga luenga tutofi a le tua. Le a inga sa le vi. Ma lo te talo, whaatai whaano no manu mo le atunu. Ia mai se fo i o le hawhea. O le au nanga nei, i le pulenga, i le sunga le li whai au ma le whalitua. Ia Pastor Bonifacio ma le whalitua, Pastor Ane Bonifacio. Ia wha pia fo i le tofa, ia sa le aula se mau sa ngala mantaio. Ia ma le au whainga ruanga nei. Ma lo te talo whaftai lo tō wanga le lei. Ia ma lau tō fo i tāpua inga mamana o lo madui ai whaiva. Awa o whaiva tāpua ia o whaiva nae tauta ia e manuia. Ia whaftai ai i le tua. Ia, awhia tu fo i bauta malawa. O paanga tau tino ta mamtina mātutua o le atunu. Tua asina sina o le sili anga lea o Samoa i tutonu o ainga. Pea no whai atu. So se ainga o lo tau si ai se ta mamatua. Pa o se tina matua o se ainga whaamia na ainga. Pe a whai tau te inoa. Vane mai le tō wha. Ma whesiringia i la tau. Ia. I le tele o mata upu tā ua, e maua i le to mai whaana mua. Ma e malama i fo i lava oe, i lau so tanga i tangata, o ainga, o ngafa, o langi soifua, mea moni patino i lau tō ainga, o suafa, ia ai le ngata le nā, o le ngafa, ia, tā ua tele le nā vahenga, ia awam. O le alea o ngā tau te whafsanga i e mata mamtina mātua. Ai le mawhai ona o tau vane, ma eli mai le auno le nā o lo ta otoa i nā. Le sosia tā ua, nā o le o teu mau.
ina i tamam tina matua. O le ko anga o le ka ai le alu selu le la wa lo matua ma. Ia mawhesiri fo iai ia a o avea matene muli le io o le teibio le whai a inga. O le ina i lau o tina mata mai tai o a tiute ma mea sa whai ele matua ma le mamalu le au se papa. Fale la langa. Ia ele ngata fo i lai le na. Ia e ai ia meo musika ma pese fo i e whaana mua. E tofu ale nu ulatou ia ma le itu malo ma latou fatunga. Ia, ele ngata lai le na. Ele tele i o mea o lo no nofo matamam tina matua. Le poto whaana mua. Ia, eu foi le mea le lo kalena whaana mua. E lo le lei e tamam tina matua. Whaitau, whetu ma le masina ma le teimie. E toto ai lea la au, ma lea la au, o le teimi fo i e oso ai i ale i o le ngata i fale. Le ale to ai ngai ai maua lea teimi ese o le tausanga. O le masina o le tausanga i whaitau i ai le palolo. O le teimi e whaitau i ai le angi o matangi e o ai i a fōlaunga. O le tele i o le matango fia i. Ia, e iai fo ia ingoa masari o meo o masina. Le tau le tātou o le Januari. Ai whamai le so le palolo mua. O le ulua i masina. Wha solo tuali e wha pena. E fo la le teimi matua malo lo le iai ia le au whai whaatoanga. Ma le au whai whaiva. Wala tu i loa whaitau le ngalu whaitau le matangi. Po fe o so mai ai le matangi lea o na ala ia leo le fingota o le aali fo i basei o le lei. E masani o na o mai lea taimi. O le taimi e sau ele lau mei iuta. E sau e tu fua. E se le matango fio tala pa e whalongo longo iai. O vavau o nuu mafio anga tala ngata. Io, o mea patino sa tutupu i le tonu. Na whaafenga laa mai a moso mai oi. I le la tuli manu sa waku le vai i le vai moso vai kunga le vai pe ia le vai o le sa ai vole. A le ta o le vai o moso. Ma le vai o moso. So vai ese le mana ia. Ia le na. Lai tala mali le na. Ai mana tua foi lau tala le na fai atu. O loutou to anga e whaatala doa ta mam tina matua. O le telefo le nao le sosia tau te malamalama iai. O tau ia le tupulanga telefo. Whaato amatai. O upu o le nu. Ioi. O le ale tūlanga o le tau nu ui tono o le tū malo. O ai whetu pupula. O a upu patino i tau langi o le nu o le nei. A lealo na sotanga i leisi nu u lele marisi nu o le tu malo. Fola sanga o launga. Fola sanga o fola ava. Fola sanga o fola ngasua. E tu mata manga uma mea mai le tau le asa i o ina e pale i le. E le matai tau tua fai upu. O ai ta mali o le nu. O ai to o le nu. La le va to o i to o le nu uma le tu malo le nei. Upu e fola ai la unga. Upu e fola ai vanganga. O le mua ngangana, o le vao ngangana, o le utunga vanganga. E vava ai e. O fai ya. O le tātou nuu. Malisi nuu le malisi tu malo. E se le mata ngofi. E te lofo i lai i. Tangata i o te whai atu ai nei. Na ona whaamanga o le ngutu, e i loa e whaavalvalea. E lei whaia se mea whaapea i lona o langa. Nā te le i loa fola mapai se launga, e papai ai mamalu o le atunu. Ma whaatu langa ai, se ngangana e momori ai le savali. A o a vaenga e te mua, papai e ai. E matango fia ai le whaafonga, a le au mai tau upu, ma le au whai upu, a le atunu. Ia. Ia la le nai, le ino whai atu. Tātou o le whau sui, le nei mai tau, le lou malo le fuata.
Wa umatu ia le to ina o tau finu. Pea tātou fua i te tai i le nawa i tau. Whemai a tau finu. E tau fiofi i le nuu. Ma le vāno nofo sa iai i le nawa i tau. Ai ale, ia le o mai fo i o, ala pati la tau ia mata ilinga. Ese fo i lana fo i sa vali la au mai lona vai tau. Whemai a tātou te tilo la vava ai i sa vali ese na au mai e o tātou te tai i le nā vai tau. O mai loa i le vai teimi o Moses, whemai loa. Whata ua le ngana. Ia tātou vivi i atu. Ma ia sui loa male ngangana. Ia le nā. Aere sui alanga nganga o alisi o wadi i le kongol parlemenge. Nā tu lou le parlemene ma malu o Samoa le whona usu ma walunga le atunu. Au te le tau whai atu. I le ngangana whaata mai titi tu la fwa i le nā olo o iai tu tonu. E whaamanga mea ma mawava mai le tangata. O le tamai titi e le marama lama i pa ia ma mamalu ma tau langi o le atunu o le nei. E tau tala mai lava, e māsangia, e le o au mai ai le ana fale o le paia o Samoa, ma papae ai tau langi o le atunu, ma ona mamalu. E ai mai ia. Ia le nā, ioi. Tau te whaalongo ma whaafafonga iei Samoa, so se teimi tala noa ma i tangata nei lunga o Porokalame, le au vale ia ma le au media le propaganda na all fake news ma whaavevesi tangata. Ia lato misinformation ma disinformation. E o mai fo tangata e whaatala noa atu le au vale na. E o mai fo e valea lato upo e mai le atunu. Pala lau vale mai i le atunu. La lafo mai upu mata ngā i le atunu. Ia le nala ia. Tātou a mata i voi whapena. Awa o le astronai, o le wāwa mua i le tua, o sua le tātou lau. O moli ipu o le leitai ao, tau mafa se awa i le whaafonga tāpua i male. Sila mai moa sa moa i tawha i fio le lalorangi. Ona o mai lea o lau whatalo, whai lunga le api o fōlinga. Sa moa, iona tūlanga, maua e mau puipu e male whaalupea. O lo alala ma papa au ia tunu ue fio le lalorangi ma tafa e fia. Ua mafuta mai lunga le tātou Facebook page, a le Radio Samoa, malana api o fōringa. Whapera fo i ma le tātou YouTube channel. Lewa mafuta mai ai o wō ma paanga o uso matua whawhine. Ia whapena fo i le au whai te tala ma le au tau ai maa. O le au whai upu sā, ma le au palau vale, ma le au amio paa. O te matuata lia ina ma le fia, ma le nganga whaafitai. O mai. O mai ina, o mai ina, o mai. Ioi. Tā ua tele. E le papa i le telo ma tā upu o le nawa yaso watua yatu. Ai whatalofa mo mua. Fawina tāni ieru, mālola sui fumanuia le tamai tai ia mei avito, tālofa lava mei, alola sui fumanuia, whaftai le mafuta mai i le nawa yaso atoa, ia male nei fo i aso tona i wa tātou wheloa iai. O le sunga ia Malia, whaola, tālofa lava Malia 7080, por sa o le nā, tausili tuai malo talo fauso alo le on sai fo i ngase mama i le tino o laulima talo fa laulima malo le so fo mudria. Happy Saturday to you as well. Ya tau mafa se ava i le tatou tanoa ava i le so o le sunga ia sangele talo fa sangele Kalepo malo le soifua maduia fa tai fo ina mafuta mai tu fa tato por kalame. Ioi.
Au tau sili na ngā waka i fau whaiva le vai aso, se iba vai atu nei, mai lava i le aso ngafua se i o mai i le aso na nafi. O te loa wa lata i se lau wafe ta ngata mai moa ma ta ngata lātou te tufa le tātou pol kalame, share i awha pena fo i lātou, na lātou te komeni ma tusi fo i o lātou fina ngalo. Fatalo fatu ia Perisa, talofa Perisa, ma lola se fumanuia, have a beautiful weekend and a blessed weekend to you as well. Ya, whapena fo I si au tofine ia fuatino Josefa, pa mmoe o lo manuia le tātou te mamatua, ia masoe, Josefa, ia whapea fo I le tuafine ia Erelini, ma le tama o vaisingano, ia whapea fo I le tama o Foleni, Fatalo fatu, whaftai mo le vaia whalei o le tātou te mamatua. Whaftai fuatino, ia, fatalo fatu le usa a motuloa, a maulolo, malolo se fumanuia, ia, le sunga tui sa mau, luia fo le sapati le asoa tai au, ia, fatalo fatu fo ia fasulu, talo fasulu, fotuali, ia, malo lava le ngā lue le nāwa yaso, o le tamaitai o Jane vainga au, Jane ba lo so fumanuia o Sulita talofa Sulita ma lo le so fumanuia Felindai te vala do you mind if you leave a comment and say hello, please write down where you're tuning in from. Is it about te lo po Felibel night vala au mai ai ia po fefo ia te alalai ma mata mai ai o le tamaitai o Oli Panther, palo le Sifumia, o Stua Fotu, talo for lava, palo le Sifumia, watching you from Sydney, Australia, talo fai. Yeah, after yatu ngalwenga late. O Utita, talo for Utita, o fela o mai mo mai ai, tusi fa le mai lalo po fela mele ete mata mai ai. Fatalo fatu lau fionga fotino, ea po o le le fionga fo ia tungia le au ngā upu tō muli talofa anti malo le soifua manuia pa moe o lo manuia oe po Australia po New Zealand ia po ua alo fo I sau tāwhaonga I Perth whe mai soifua manuia sa vea muli talo le atau malo le tautua tunu pa mole se I wha manuia tu lava ia le aso soifua o le whaitua ia ele tine si itia asi o le so lo naso soifua ia alofa le tua ia matului le soifua au auna ma ia maua foi le soifua maloloina ia maise foi le soifua fa le nganga ia awa ia le ngaluenga foi ia le tua ma le finangalo o le tātou mataisiri I le langi. Alo lo fatele mo oe le faletua o le ngaluenga. E le mawai alo faanga le nā mai hatofi lau. Ia po le fionga fo ia fuatino le au ngā upu tau muli. God bless alo faatu mo le sunga le whawhiangainga pa le no whaalo. Ia le lei, ia le nā o whaaleo mai le fionga ia tofi lau. Le fionga le toto oli. Ia alo faanga ma whaamnianga mo ele tine si tia. Aftai I le atua I le soifua tautua. Ia o le whaletua ma le tina o le ngā luenga. Ia whatalo whatufo I tofi lau le ngā upu whamonmoe o lo manuia oe. Ia ma le tina matua o le tātou ainga I Samoa. Le fionga ia fuatino whamele. E Sarah Avia. O losa, talofa losa, mai fea, malole soifua manuia, o fea le te wala au mai hain. Wauliko iese, manai ale tusi mai o le mea o lo mai mo ai, po o fea fo le mea o lo no pia iai. O le sunga ia lima mua, VTS, talofa lava, malole soifua manuia, ia whapea fo ia la faele fatu. Whamai la faele fatu whaftai o lo mātou mata matatu I Western Australia. WA, ia, tape nā fo o te lolo
mai mua mai fo'i ia le uso ia Hans Webster, ia masio latu ainga i Perth in Western Australia. O Lise Lota, talufalava Risale, alo le Soifomria, Raymond Ta'ala talufa Sayuli, malo le Soifomria ia te oeba le whaletua, a lot of my more mai in Sydney, Australia. Good to know. Yeah, hopefully you're fine, my brother. Tele mo oi, yeah, masaunga le mufo I so se me fa yai, fa you vai, yeah. Do mai. Sa o sa via. O le matua tele le au fai te tala. Le au papa kiu kangaka. Ole kele ole au liu de lunga I, yeah. Ia e tau te sira fia fo ia o se Yuli Raymond Ta'ala. O le fia lava. I ki liva le sa vali. Ia le mea ta ua le na. A wapole ala tanga te palau vale mai e ta ulunga I. Nana o fai e sa ula vai. Tala o fai. Wai lo le lei le va. Va tu sala pe le pe te sau le fake page pole a. Ai malo losi ma ai ia upu e mamafa. E le mawhai o na ave ese malo loto, malo fatu, malo mawhau. E te mawhau pe iei pe o sau tū la whono fo le ao ma le pō. E o ona ma ai upu tau te whaasanga. Me alana ele ino whai atu. E whaingo fie o na o ilore tangata I lana whaasoa. I longa, po le tautala mai, po le sau noa mai, po le whitalainga, po le tustusinga fōi. I can simply and easily identify the type of person that person is. The time you open your mouth or start writing something, yes, I can analyze exactly the type of person you are. You are funny, you are educated, and perhaps you try to hide something from me. I will find out. Ea ratami taro whalaia. Ea ale sunga ia aleki taro whalawa malole Soifomria. Aleki whailua, watching you from White City, Oregon. Talo whai. Yes, I used to live in Oregon, going to Oregon State University while I was living at Corvallis, the city called Corvallis, elema mauma Eugene. Mareko, Lolenese, Talofalava, Malole, Soifomria. Yeah. Oilea, Talofa. William Brown, Talofa William, Malole, Soifomria. Yeah, Fapefo so Moliva and Daisy Apisala. Malole, Soifomria, Ilenefo Itayao. Fatalofa Bitola, Vele Sunga. Sia uso Fapele, Lela Ifola. Lauvale sua. Lor soifua ea male whaletua. Ia whapefole no whaalo ia male a ingari I Sydney I Australia. Le porkalamele na leo le toi ba ai atune iai o le Samoa vai la. Talo whatu sua. Ia te oe le uso. Ia male whaletua. Ia pāwhai o maua le avanoa. Ia e whafonga mai ai. I le dei foi vaenga o le tautua a le siu fonga o Samoa ma le atu o Savea. E na ua toi 5 minute o na tale o le tasi. Oka o kai le tele o mea na whai le aso le rafi ma le lava i aso atoa am. Ioi. Ne laka pi Samoa. Io ma le whiloa inga ma le pale mia. Whapea foi malana kapeneta manisi o minsta. Ala no mai minsta. O le whaaloalo mawalunga le nā le fionga I le pale mia o le atunu. O lea. Ua masii le whala si inga tā o le pale mia ma le teitai o le malo le sui pale mia nisi o le ainga minsta. O le kapeneta ua o I o. Whaali ai lo lato whaaloalo ma le wha mawalalo. I le loto mawalalo. O ai o e whaafsanga I malaulua whisila whai. Ma le komiti whaafoe le teitei whono o le lakapi Samoa. Let's break it down. Ioi. Te I tala mali atu le mea lea. Sao noa le lei le matango fie o le paenga o le folosanga le fionga le li pare mia.
Po le a le vevesi I whea so o se mata upu. E alia e mai. E malele lo le fionga le li pare mia. E toa fi ma lie I lau whaafonga. Ma au mai ai le ngango le file mo. Ma le whaata ma li o se wheilo inga. Now, don't you think so? Mea le nai le maua e seisi. Mai atu le epa se I o oi. I le sui te tai o le lato whailau tusi le HRPP le ai ma se tasi. Sorry to say that. Ai ma seisi o iai to tonu o le hero PP. I le safa inga whaipule umolo o iai. Nā tau te maua le mea lofa. Ma tau tia lea. A lea tua. O le fofonga whetalai. O le malelenga e toa ai. Le file mu o le loto o le mautonu. Ai a o foi na papai ma whalangi. E so o atu langi. O ni langi ni nili, o ni langi sisili. Ma iao se io o io na iu. E tawa whai ma papai iai le papaenga. A wā Samoa e le whaingo fie. Iwe. Alala le nai le iu na uwhai atu. Le master plan umalea. Nalu le tamba lea ma ave. O mamalu ia sa tiu waitu le epa ma le hero pipi. O mamalu ia sa ai yuli ai la uli. Ai siva wha manaia ma siva ma sa wha tau pou. Le sunga i le tui le epa le alo le malia toa. Ai yuli le si alo le malia toa. Ai am. Na lea mana ia. Si tama na lea mana ia. Nale mena fai. Na tō iai mamalu e le atua. Ma fai iai sau ina alu. O a tā pena e le atua lo au waa ma e to tofi fo i e le atua malo. O le mea tonu ale nana tupu. O le maa ua tu laa fo ina. Mai o le mea fo i le nai le mawhai o le talia ina e nganga o tangata nei amata i atu lepa. They will never accept that. Somebody like Lauli defeated them how many times? Tu fol tatou por kalame. Te I whaafonga Samoa se I fofola le lei. Ia mata upu nei ma a uli wha le lei. I lona paenga tā ua e manino ai ma mala ma lamba le atunu. O na sui loa lea le manatu. Nal mea leio na le mawhai o na talia ina e tangata nei lo lato to I lalo. E le mawhai lana e wha mawa lunga. Ana ua ane I lalo le levo leo. Ma lato talia ina ma mala ma lama e le te e tutupu mea wha pene I peo le pese le e whakasa. Wa leva o na file mu le atunu ule nei. Ia. E le se le tala lea o te vatua. Taluai. Ona o le whaafua sei o na sengi o le mauri o lato. Mānatu na tunga e le mawhai o na to I lalo pe toi pa u. Le whainga ma lo atu le epa ma le hero pipi. Ia mana tua mai le mea le nei. E le ai se whaavavau a oe tu le epa ma le vaenga o le HRPP. Le ai se vaenga whai e ai so lato whaavavau. Ua na o le atua
e iai lana whaavavau. Ioe. O mea le lalolangi nei, o mea tangata, wana o ni mea e avatu mo sina vai taimi. E pule fo i le tua, i le taimi e wha ofu ma wha uu nai, oe i lea wala aunga ma lea wala aunga. E o mai fo i le tae au. E sui ai le fuata, e sui fo i le lou, a le toli ulu. Ele talia ina e tangata nei. Ele ai se tou whaavavau. Only God has the everlasting plan. O le taimi malona tau, o le lou malona fuata, o le tai malona sounga. Ere nala ia. Ana ua loto maulalo. Matalia ina. Le whai unga ua whaia. Ele atua e tau wala mai mana onga o tangata. Ua leva ona file mo. Come on, guys. O leo te tala no atu ma le nganga. Whaaloalo ma le nganga. Fia tele mo mori atu ai le savali. I le nganga whaaloalo. Maali lie maia. Ioe. Wa le o toi fina ngalo le atua e ta wala mai le palota fo i tangata na lango ina o to. Wa le o toi iai so la tau whatua tuanga. Ma ua te tau wai ona sui le pūlenga malo. E ala na o tango e papai atu le mea le nā. Le anga iai le mea a inga iai mafso tai. Ma le talia ina. E le loto. O le wala aunga le atua ma tangata i lea taimi ma lea taimi. Sila fo. A whai o le finangalo leo o totofi e le atua ma lo e tau wala mai le finangalo o tangata. I le lato palota. Ua filifilia mai ai se whai ngā malo fau. Ua whaape nā fo i le anganga. O le tae au fau ma se mea fau. I le whaavai o le lakapi a Samoa. Wautou se sila lai. Wautou se sila le papaenga mai o le mata upulea. Se i au mai lava e iai le uso le mata upulea. E a inga iai le mata upulea i lona paenga ma lona folosanga. Sau lo lava, to tofi ma lo, ua te tau fo i ona iai suinga le whaalapu petonga. O le pulenga a le lakapi Samoa. Ai sea. Le anga fo i o la toa iana iai le whainga ma lo tuai. Le o sui. Le a fo i o lo o iai o la tau lima i to tonu o le apa whawhano lea. O lea. O le li o lea o le lakapi Samoa. A ua o mana whawhano o tonu a ao i to tonu. Matatafi le le iai. Ona o lo lea. Eva ai se meo. Se lau sului e solo whaale le iai o tau a ao. La la yo no o tau mawhai. E papai atu mata upu whapendei. Ina ia manino ai le atunu. E le whape o leo ese mai o ma le whainga malo. Ai o mai ta e ele i le vai lea. Le umi na to iai o le umi fo i lea. Ona iai te tonu le lakapia Samoa. Ua te tau ai ona fua se tapu. Ma toi liu le tō wha se sa o le whao. Wha ma vai. Wha ma vai. Wha ma vai oi le te whono namlo ulu. Sambi leota. Wha ma vai, whale o ma vai ngā. Wha ma vai oi le ana. Wha ma vai ma o tau whaipule ia se ei. Pesa se ei. I to tonu. O le li o leo le lakapi Samoa.
E o tau mali ni e o i o le pale mene i tia whau. E wha ato toa ai le se lau paseno lo tau teimi e whai ai upu whai o malo. Ta tia mai le la kapia Samoa. Alongo le lei mai. Nyoi. A wai tingalo tau whiita. Ma lo tau tōta mai. E matua ulu mo ta fo lau upo le atau sa vei lo loto mo lo mafo fau. Fau ngā iei le mea le nao le mentari. Tingalo tau wha fonga mai. Ivas fulu iwa pasene o le atu nuu o whai atu tau te o ese. Malo lo mai. O lau tau silisila iai. E o lava ina whaoa. Le no foa o Samoa i to tonu o le li o lea. E se ei ai sui o atu nuu uma i le IRB. Ana iai lani e lo fafo isi nei futu. Ta tia sei fai le whiringalo le malo. Ala le mea lea nau tau whafonga iei. E se lava le tone len fai ina ua fio. Ma se e se. Ne fionga le li pāne mia malana kāpeneta. Wa sui. Te ia wa liu. Liua. Liua itu. Fai male tala. O le a o e su le malo. O ia to wola to planifu le su le malo. O le malo le wa umana sau no atu la wa umana usaini le whengainga. Le 5 miliona leo wa 5 le malo. Paua lea whatulanga. Ina ia mawhai o na toe whafoi. Le mawa lungo le lakapia Samoa i le lalolangi atoa. Dan mele le whai mai. Fumwhai le lua se fulu. Tūlanga lua se fulu. O le matua mata ngā mamau lolo. O le tūlanga lo iai. Le aua Samoa. Mafua mai a. Sui so o coach. Sui tamata alo. Ai le suia lava tangata ia e whaia tonu. Mo lewa na tau na ta vale ia ulu ia. Upu whaperitania na. These heads should have been rolled long time ago. Terminology na whaperitania pe a whapetulis tangata wa lewa na tau na whamalolo. In fact, if they knew themselves are responsible and be accountable for the failure of Lakpi Samoa, they should have stepped down instantly, immediately. Mea nā le iona whai atu. Ia whafofonga fo ia i le tele o atunu. No sponsor, no company will ever want to attach their name to sponsor Manu Samoa, or Lakapi Samoa for that matter, the whole organization. Because why? It is a failure. No company, no sponsorship, or any commercial organization wants to attach their company to such a product that is so weak that needed rebranding and repositioning. What? Manu Samoa. And where should it start? From the head. Mai whatum tumunga ia. Nā utou silsila iei. Whamei mata wheo. No loa lava le tolu vai aso ua tuana ia o whamawai wa iloa le lei. Wa ilo vea.
Wa mate ia ele atunu le tupua ua iloa ma sila fia, ma tilo fia fo i ele fionga le li palemia, ma tai o le malo. They needed to do something. Ai a whaila tau te whaatau te, ma hou tau si i pēr le tā, ma tau manatu pēr, tau te o e su le malo, awa le i whaia se vai fofo i. Ona o le tau mana na o i le tupe, ma tau le mana na o tau te o ese. A le tangi atu le nā le pūmate, le atu no le nale le pūmate, o loo au ngani atu. Awa a whai tau te leo ese. Wai loa i fo i le atunu, tau te wha maua lulunga lava. Ma tau te lefi o ese tau te fia o mau pēr i le pule ai ma lai ai le au o le atunu. Io e matua ma lai ai, ma ta mala ai pēr. Ma wha le tonu le au o le atunu. Tau no o tulu vai aso leo. Mo fai se tau whai unga. O ese. Whato a whai atuala o whawhetai i a te outou. Pe outou wha ma vai. Tau whato a whai atuala sa o whawhetai i a te outou. Pe outou wha ma vai ma le loto ma sa vali ese. Sila fia le atua o au tau ngā ruenga le leina whai o le awha manuia fo i le atua. O atou mea le anga na whai ma whau o le a sila fo i ai le atua. Ioe. Suli tamali i tāna whalava mbalo sa i fo manuia, Jane Vanga au, watching you from Sydney, Australia. Motulalo maulolo talo falava malo le soifo mria tai tufal tato por kalambe fa molmole inda ia manino mamala malama ia awa ole mele na fai nei le vai asole nei e o lava le media tu le epa ma le HRPP o la lava e fa tau te ma o e lango lava le mea lea wa a apa tuai le malo tu so le mea lo ia la e o lava. Po le a lava ma le a awana isuia le whawai. Ia tu oi pia whapea. Ia le au ia mate la ina. Ma ngā lala le fia feino. Ma fia ma nawa se ea fau se teita inga fau. Ioi. A lea lava e o la wadi ia le au whaasalau ia ma tau ma whai lava. E whaawau pea o na lango le whatu mawina o le uni tuai. Can you listen very carefully? The Prime Minister has already signed the declaration on that agreement with the Government of Australia and Rugby Australia. The $50 million has already been secured after the Prime Minister stated, he declared signing that agreement. Nalal me ale no tau pisa fua. Ana whatua tuaina o tau ele malo Australia, male la kapi Australia, e ane sa o lava tua tultupe ia auto. E sa o. Se manu tātou te le pisa whapenei. Ai ma fua mai. Nanga iei fo i sui o Australia lo se ei le board le IRB, International Rugby Board. Tātou te ilo le lei, the financial situation o lo o iai Samoa. Pangatia. Lai tātou te ilo tangata ia tupe ia. E au mai. And that's why they did not trust Lakapi Samoa's board of directors and even the chairman to give you $50 million Australian. Hey, they're all listening. Yes,
The Australian Broadcasting Corporation, journalists and reporters are all listening. The government itself, through the Minister of Foreign Affairs, Honourable Penny Wong, is listening. There is so much corruption within this board. And that's the reason why we lose money over the years. The Australian government and Australian rugby did not have any more trust within Lakapi Samoa's board of directors and chairman. That's why they didn't come and dish out or spoon feed you with $50 million. Nothing. They wanted the government of Samoa and the government of the day and the Prime Minister to be accountable for this $50 million. And that's why they went to the government. Investment le mea lea. O le sao lea o Australia, a le leio na wha o ngā le tupe lea. E tau le leia fo le lakapia Australia, ma le malo Australia, ma lana pulenga. Yes, get this right. The $50 million is a grand investment of the Australian government and also Australian rugby through bilateral agreements with the countries of the Pacific. And especially the type of rugby that Samoa plays. Walana ungang. Ta malulu atu le tunu e ola vai tamamti na matutu ole popoto ye whenanui. Ina ia whalongolongo mai iai tangata. O Samoa lo ngā lulu e le Australian Broadcasting Corporation. O Samoa lo ngā lulu e le Australian newspapers and news media outlets. Yoi. Whai. Lo leo. Male polka lamelene. As a public relations officer for you to write this on your mandate and share it with the Australian government and the Australian population, even New Zealand here and anywhere else, any country that is interested in rugby, and especially the type of rugby Samoa play. Uniqueness, the admiration of the world about Samoa's style of open flair rugby on the field. Ai talo whai. Ai tangata ia le ola nai tama whanau le atunu. Tele tausanga au te iloa ai. Tai nai nisi tama. Tia ia lato kon kalate tele o tausanga ma le tele. Tia i kon kalate, tia i te tolua, tia i whanau i atunu ulai ai. Aia, te tongi lona pasese ia lava ia. Fa malo mai I vasa I fia. Oia, oi fau le au le tunu. La lango le au le tunu. Tau ave o la tau fatu ma tumuai le suafa o le tunu o Samoa le tunu pele o le penina o le Pasifika. Ai asi me le faini. E matau tia lam. La na e tau tele le whalongolongo mai le mata upu lea. Ia o tulu vai aso lea, sole. Ia o tulu vai aso lea. Ua whai stou whatataunga le mea leo o watua nek. Molo. Ua te tau o le wha ngā ioi. Ne polka lambe. Ua lata mai le World Cup le tausang whau. Mali lia ia maloto mau lalo. Sava vali ese. Whai le tō whāre malo. Ia.
fai le to fa ale malo talo fa la faele lo mai mo mai nai Roy Hill, Western Australia fa talo fa tu so ya to o male ainga Lisa Lotta talo fa lava malo so from Ria Raymond Ala mai mo mai Sydney Australia ya fa pena foi ya Aleki talo fa Aleki tamali alo fa taile mafuta mai William Brown, ya fa perfo ile sunga palolo tomata palolo feao murianga, watching you from Cheaton Park in Wellington. Tatu ainga mo Wellington fa talo fatu malolo so fumunwia tatu ainga uma. Ipori rua, ya fa perfo Lower Hutt, Upper Hutt, fa talo fatu le tatu por Clambe. Ile sunga ya Siuli, ya fa perfo ya la fionga sulwamba le ulua i asi alkana talufu lava malolo so ifomulvia ya le tatu ainga uma sa asi le ulua i le i Wellington malolo so ifomulvia Karen talufu Karen Franks Sau matamatatu from Sydney. Pleasant weekend to you, Karen. And family, yeah, Risa. Risa Layden, my favorite program, Talufali Atoa, from Coco Land, American Samoa. Whereabouts in American Samoa? Are you, if you Whangatongo, Pango, yeah, po o inai, I me sepa malai imi, Leone, ya, o fair seme olo mai moma ye. Ruta Suluape Talufalava, watching you Seville from Sydney, Australia. Fatalufatu yo tatu ainga I fitiuta mafititai, mata u, le tatu ainga sa tangaloa matua, perfo I aleftelenga ya pupuali, o tau ili, o ngaleai, ya fa perfo le totele o le tatou ainga o lo mai mo mai I ina I le tatou ainga I tau fitiuta ma fitai o talo fatu le atau savea I ate utou Ruta Suluape talo falava tumaita Delilah watching you from Melbourne le ataua o Miu F Amosa Alo o mai mo mai I manukau talo fali uso malolo so ifomenwia o fuali I sope talo flava malolo so ifomenwia fa talo fa uso ya la ulu mose alole so ifomenwia ya to mal faltua ya fa pe fo la ngai ile mabao tuala ulu ma I le tato le tio ya fa mai aleki watching you Sevilla from Mission Bay Ayo fa malu o il te malo na Mission Bay ia po tongi fo se ofe le dei taimi atalo fatu I le uso ya aleki ya va per fo I miri le enga. Good morning malo le so fumruia, where are you tuning in from? Rosa Tupuola ya va per fo I oweti le fa matamatatu matou I nei I Taranate I Melbourne. Yeah, I have Maria Rossi. My Rose, watching you from Mangele, le atou Seville. Yeah, fatalo fatu. Au tatou yaila I Mangele. Fatalo fatu. Ile to telefo yo ilato o lo anga ia tupea. Yeah, va aile tatou talo I luma todo la vole sap. Ma le falo lo sei Oriana. Ya luma le na luma maota o le maota Samoa lo yai le fionga ile fato anga fai fato anga matua ya le fionga salam matua siana fa nau ya le fionga ya tawili ili o te maitai o seta ya fa pena fo I akata sa dessert ya fatal fatwel tato programme O le nai alu le special le atou Seville. Lua pepatalo le limas full tala. Tolu pepatalo. Ile honors full tala. Pa uoi malau vai o le ola ina.
Na mo na tatou vai lola. Na le luz fultala. Il fan. La tatou wo. Ma vai foi. E le musika lea. Fo I mai. Ia o na wha wau lea. O le tatou wha so. I le so ma le talanoanga fo I ma le uso. I le li I lo pūlea le tatou wha le ta vale. O le Omega Cars. Le sunga ya tungsia Pio Wilson. Awe tau es te le amata upu tatou talano I le I o le kemika kukarangoa I le lu I eskamorimo. Foi fuata oi talo fai I fai nga ale o nge ua musa e sai talo fa te atunu so o se tuli manu ua telenga o walu watu I marketi fatau mai sa watu fai a weta fefe o le tango le vafi Toi fo I fale la o se tonga fiti Wasili ai lava ona tofu le askulimi Oi, talo fai I fai nga ale o nge ua musa e sai Talo fa te atunu So o se turi manu ua tele ngangungu Se
yo mafafau tasi pe a fai so tonga fai ai tasi o na bona ele ai mea o lau fasi e le te fai a lava o so umanga e tele nganga o iai whapena o na i puaa oi talo fai i fai ngā ale o nge ua mu sai sai talo fa le atunu so o se tuli manu ua tele ngangu mulu tau mawhai he iloa o tato umanga ia aua ne toi o nge aia mawhea ia so kalava wa whaisi tau mata o au mea matari a whai ala whaingalena lea lea oi whasko sipi oi talo whae i whai ngā ale o nge ua mu sai sai talo wha le atunu so o se tuli manu ua tele ngangu mulu oi talo whae i whai ngā ale o nge ua mu sai sai talo wha le atunu so o se tuli manu ua tele ngangu mulu Oh, say
Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Style for sure, won't lower. Oh, to be safe, I'm moe moe. In the world of Favalia, oh, no for it, I lay on my your falling. I love you truly, my dear. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awalai whaatino ai le toi whaonga i nau ni lapisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I nai le lapisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o lapisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, Altogether Auckland. Tātou whaamanatu le vaiaso o le ngangana Samoa I le Air Veni Pacific. Whaatauso la e au lele lava. Matango fie la e lei ese. Whaapea o la tau. I tu tono o le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala I le asunga fuanga I le asafarele. Mai le se furu I le taiau anga I le ono I le afiafi. Asu to anai I le se furu I taiau anga I le wha I le afiafi. Le Air Veni Pacific. I le Auckland Airport Shopping Centre. Wafsanga I tonu lava ma le whale ainga o le KFC. Lata ana I le warehouse. Tuatu C1 John Gota Drive, Mangele.
sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telewishi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Wa mawhai nei o na wha want to top up le Digicel i lunga le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa. Tonga fiti mavaruatu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le ClickX.com e lafo ai sau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa. Tonga fiti mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi li maono tolu fafa. Olua tasi li maono tolu fafa. Ole tofio tamatane, ole mumata, ile afi. Se vaiane la faso saunga, e se launga, loko auna, i mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaia whawhi, leise poka, leise pia, musika i pakilia. Ole tofio tamatane, pui puinga, aina. Se vaiane la faso saunga, e se launga, loko auna, i mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaia whawhi, leise poka, leise pia, musika i pakilia. Kasi le kama e valua popo, o lesi kama e kakau. Lua kama e valu kau, o lesi ofu au. O eke kumai ai le pusa le umu, ola le mafofau. Ako whawhia ngai au kuanga, whaloloa i au kau au. Fili mai lau ua, leanga e wapenga asa le umu. Bakungi maa asa o lo saitu le vai ia kumu. Maa i lau ia ofi, ma le lau mango, oi i sulu e koe fili, ma le lau rianga le wai fafo le uro le sumu. O maa fea, le mawhainga kali e lango. A asa leanga o maa e mereka ele vai singango. Pasi mai le se sae, ka po e whaia mama. Me iei ni mea ngako koe anga poe, mga oi koe whaafanga. Ai ale ai, kango loi whasusu mai no pea kanga. Su e masau ia ofi, o le a omu le mua kama. Cinderella, sau oi i pe ai ke pae e. Lua lau niu le leiva ai oi i se e. I pi i mau Spider-Man, i pi e please fe e. Se si ai pa u, ai le umalka o pise me. Ole toke tamatane, le mumata, i le afi. Se vaiane la faso saunga, e se launga, lako auna, i mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaia whawhi, leise poka, leise pia, musika i pakilia. Ole toke tamatane, pui puinga, aina. Se vaiane la faso saunga, e se launga, lako auna, i mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaia whawhi, leise poka, leise pia, musika i pakilia. Vai mai mama, e mua mua le sua le whawhiangainga. So oi le ma le sua, mo le sa o ngai ainga. Samoa, o mengei e whai mamasanginga. Walala whanga, e pele i lo loko whalanginga. O le moanga i le ausi, e poko e inga whamai o le i aivivi. O le fuela velave, o le koko o le ngausi, o le kupua i le make i. O le vau filifili nga o le akunga ki sila fi. Le so onga lo kia man, kakaunga e wha ai keke. Pe ia so whai special units mai meleke. Ka apela songa fua i kokutusa apampang teke. Pe ia ke la vesa nga fui e me kai e skeke. O le kofi au ka u, o le pui puinga. O whawhinge mamaku, ia fura kau kua a e so ea. Shua e ke mau o le piko i kua. Whai o le palapala, nga kwa i opa le mango sua, nga o fongo whakupii. Wai lai kiki. Abi vii e whinga kāleanga e kose i whala lii. Whai vau ka maali i o le whekalai. O whai vau le au manga, o le kōkua inga o le whongo makai. Maalo se o le nguku, e pola pui pui ma vaava ai. So makupa la pala i te a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. Ole tofio tamatane, ole mumata, i le afi. Se vaiane la faso saunga, e se launga, lako auna, i mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaia whawhi, leise poka, leise pia, musika i pakilia. Ole tofio tamatane, ole pui puinga, aina. Se vaiane la faso saunga, e se launga, lako auna, i mafofaunga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, whaia whawhi, leise poka, leise pia, musika i pakilia. O le kama
male mangu, e whawhanga I ke wila, whangala au I ila, o whilila, o musenta ma ke kapila au kako. Fiu e fusi pau, salu lima, o se vai, o se sae, wai au ki poki wila, sau male o inga e kuku kalinga, o le kama ki ke poko, e ngake whaonga inga, e vili leo leo e a, loka lau ko inga, se kango I whapasenga, mai kau sanga o langa kau singa, la makofu le malulu, makiva le kango lima, nga o langa kusipa ia le sa lima ka ika inga, alofa lo uso, awangi fase inga, lo mafau ia whakua mua lo a inga, ia a aisa kau singa, o le kama Samoa mongi, lo kiu ke leo skai, kusa pe au sange se makiva e whapsangai, mangi e sa lilo, e mafu le whiku whai, whamangu yanga mai makua, o lau aulo mululu mangai, se whakalakala ngō, so se whapika uli ka ngoi fofo wha Samoa, o le bonga e loa, e fofo e le ala mea, pa mai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, for your fafia. Leise boca, leise pia, música paquilia. Olha tão feita matane, pui puinga, ainga, se vai anela, faça sauna, estilang. Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le TANOA AVA e te mawai le sao I le aso tōna I malei a taua sa vea se iuli. Ia, whamaloa tuai I le whawhunga tāpua I le atunu, malo le ngā lulue le nei aso, le lava papale fo I outou tiu te mawhaiwaru whilima. O leo mafuta mai le fionga I le, o le whaiwhaato anga matua, le fionga e asala matua, la wano whaatalo whaatu I apo le ase tūlanga o lo iai le tātou talo murimuri o le nei aso tōnai I luma o le SAP male tātou company fo I male whale o loa o lo usei o Rihanna. Whaatalo whaatu malo le soifu maruia I lo fionga salama tua. Malo soifua le atou o le SAP o sa vea foi e whaatalo whaatu le paia ma le malu Samoa o lo whafonga mai tawhaifia. Ia e whatalo whaatu mai nei mangele I le tato luma le tato whalo le malo le SAP o lo sponsoringa le tato pop-up market le nei asto nai. Ia malo soifua sa vea. Ia, malo fo I whaafitai tele lava le lotu tele whaatino I le tato ngā ruenga le so e le whaingo fie ai o le alofa I le atunu le ua mafua ai o na tato anga I atu e le lango whaatasi pe o le ngā ipu ale ainga sa tupua ina ia maua le avanoa. Tu inatu le talo I le pa ia maulungo le atunu, talo mai Samoa mai e tato au whaifa to anga. O le ase wa ai ngā lau fionga I le nei fo ia wauli whaafitai e le o iei se timu ia o lo anga ia tupea tangata. Ia pelanga leo le atua ia whawhetai atu lava I le malu le atunu. O le lava ia ngai mai e uma whaila tō whaatau meet ma me tauna whaatau le Maggie Town Centre. Ia na ase mai lola ia whaatau la tō talo wa le alu lava le special sa vea I le 2 for 50 ia ma le 3 for 60 ia o le fo iei mo I le pulingi ia o le fo iei ma le whaausi talo ma le whaausi maukeni e seta ia o le fo iei ia custard pies a kata pies ia ma le foi inu le koksamo ia o le tangata lava fa tau le talo le mo le free koksamo e tau mafa ia lo alumia vave lava le tato fa ausi ia mal talo ia le lava le pesto e si tu la ia na tapena foi fale ia el farmer talo fa malo fa tai le lava papale mo le on sai ia o manatua o le nai fai le special le atau se vea la lango fo ia le fionga salama tua mo le totele lua pepatalo le lima se fulu tala tolu pepatalo ile ono se fulu tala ya olono winga o le tau le tolu po le afa le tolu o lo fa boy tapuni el tato baketi ya sa o le lei ya to e faftai et foi le malo la fenga luenga malo pulenga le sab o le sei Oriana Samoa le fionga ya to filau titile ngwai ya ma le fionga ya au mo mingla ngwai ya wa foi le to fine ya titi o lo nga fatia mal tato sabil taimenegia nga le foi la to le mo se sponsor o wa foi le tato pop up market ya ale ngata le o le vai le ola le lava e tu le lava e fa tawe ile malu le tunu ya se update na le nei tu la le uli savet malo fa tele o le ai se taimi tato fe lo o le a tu le tu pea
ia le mamalu le tunu o wase talo mo le tona i o le asu sa ata iau ia ai whafteitele mo le tāwanoa whasuifuia mo le teminei. Ia, suifuia. Ia, whaftai. Ia le nā, whaftai e tui fōi i le sapa, ia ma le tātou whale o loa o lo sei o Rihanna. Ia, o lo o whātautai e le tamaitai o titi lua tau la papa, o le tamaitai pule le nā, o le tātou whale o loa o le sapa, o le nā o lo te tala, tele le mo le sei, tele fōi tau lima, tele fōi ula, ia, o mea tau lima le atunuu, ia whapena fōi le la e o li ima tamaitai, e o lava i le whanau. I ri kaunka, e tau ngofie, anai o lo telefo i tusi, fōi lea wha Samoa, ia, wa oi le ngangana, ia, ma whaitau ai fōi nisi o tala wha Soropito, o lo maua le tātou whale o loa le nā le sapa, o lātou langolongo ina, ia lu mawhale o lo o whaatau ai ia le talo a Samoa, i lea ia nisi e wha mui moi, ia i lea tunu, o tātou lava leo mo tau nuu iai, o tātou whātangisi i le fia tau ma mawha i talo le atunu lea lau o tau nuu mai. Ia, o le vai aso muri le nei. Ai a whai iai nisi mea tutoe. Ia, o le a whaalawi lo atu i le vai aso fau. Ia, wa o le o tātou tū la lata i le whamna tuina. O le tātou wonos fulma le wha. Tūto tasi o Samoa. Ma le matua fo le nā o le kemokalasi e Samoa. Ia, a whaila e tutoe ni talo nei. O le no winga. A iai ni se awanoa o le mantua o le vai aso lea. Le tātou tūto tas, na whai ai fōi ia whawhiwhianga, ma le tātou whai ngā lotu, ma le sisi ina o le tanga vai o le sa o le tonga o Samoa, o le a whai le nā i le maota o Samoa, i le asonga fua, aso mua, o le vai i aso fau. Ia, ai, o le a whaalawi loa, ma wha mautu atu le tātou Polokalame, pe a mai o le whono, a le komiti whawhoi o le whono whawhautua Samoa i le aso a tai au, i le maota o Samoa. A le tātou oa i le onos fulu whātau sanga o le matua o Samoa malona tūtua tas. O lea lava tātou te vevesi. Vevesi mai le nakapi, vevesi i whamsinonga, vevesi mai upu whai o mālo, vevesi mai lea. I le tātou whātau tonga lea ua whai iai i a le luia a le li i o limongi. I le fionga i le li parimia, e lea ia no ma i le parimia. Whatalofa ia a malamo whauatea mai Ontario i California, wa loli le soifomanuia, o lino Asia, talofa lino ma loli le soifomanuia, o Da Vinci Leonardo, o le sunga ia lauta patu, ma loli le soifomanuia, mai o lai whaila na wha malostino i le gym, tālo whalawa. O le usa lano masoe, mose, tālo whalawa, matamatatu mai Amerika Samoa, o Bruce Senga, ia, sa o le ia oe Bruce te loa ma le au fake news ia ma le au fake tala pepelo ia, mantua fwoi alano fwoi atu, tangata ni o le au fake news. Le anga foi o le media uma lava lea tu le epama HRPP. E le ai masisi e alu i o e whaafsanga i ma le fionga le li parimia pe au na talo i a fontanga foi le tu stala ma le au foi le whaafsalau. A olo na fola le fala i le press conference le fionga le li parimia. E le ai masisi o lau li na alu i e pala ai e o la lafi solo i oi petesa ma whaia la tau whaasisilanga. These people are propaganda, fake news producers. They're not there at the press conference because they're cowards. Yo, fa sa o tala na. Na la tolanda o mai loa tusi me se. Ya ona olele i ai i o le mea lo fai ai ia tala ale fionga le li parmia ma fesidi ala tusi tala ma le fa lau. Miti Soli Talavlava watching you Seville from Palmdale, California. Mole mos tato felo inga male ali pule o le tato fale ta vale. Omega Cars le sunga tongisia Pio Wilson ya ai te maua ia
le li pule i le telefoni le nei ale Omega Cars i le lua fitu fitu lima valu tasilua lua fitu fitu lima valu tasilua ia po o le telefoni whaavea i o le o lua tasi wha fitu ono lima wha tasi wha te atu i le au unanga foi a le fionga i le li pule o le Omega Cars tungisia Pio Wilson ia male tuatusi lua se lau Cavendish Drive i nai papatoe i Manukau. Ona o mai leo la tala i le mata upu le na o le lui. E ala na ufai atu ma utala noa le mata upu le o tele fia tala noa tele iai. Ai o te fia tala noa lava iai. Ona o se mata upu e atangi ai. Ia le vai vai tele o le tangata na whaia le lui. Ai lui atu. Ai pea o le timu fo le pa u le tu o le pato. Ia le ano mai iai ia le fionga le lipa le mia. Ona pe ona ufai atu le asona na fi. Tele tangata sa tau na fautua ina le tamalea. I mawhauwhaunga uo o iai. O tau whasiringi ai le mental cognitive decline and deterioration. Wa le mawhai e o na tala noa ma vande i eise whautuanga ala na whaiwhi au. Mantua fo i ole whaiwhi au o le tangata le nei. Lea fo i na whailan launga i le HPP i lato whainga notu o le whaalau i loa le teimi o le whainga pānota. Ma sau noa ai ia le sunga Samoa unoi. Whemai, so se pati ma se vaianga whau whai, lato te wha ngā le swafo le tua, e wha pipi i ai ma wha ingoa ai se pati whau whai, pei o le fast, o le wha tua i le tua Samoa ua tas, e malaia, e malaia, ioi, lena matua tangia ia, le matua i lalango le fo i whai whe au, i le HRPP, ma le pati whai, le vaenga o le HRPP. Lena, tā manatu e fōi. O le whai au, ma le whai lotu, o le tamā, o le kalesia, na te le langa ina ni mata upu whapea, e atangi ai le whai longa tangata. Ioi. O le whai longa tangata lea. Ele o se matafa i oi lea, ma se me whai se whai whea. Nai loi fo ila ia lea, e le tuto tasi, ia le langona, o lea te tai wha lea nganga. Ai, ua whapito au ngafa. O le ala fo ila nai o lo fisiringia. O ia o le te tai, ma le tamā wha lea nganga o limo. Ale mea o le fisiria tuai, au te matua te li tonu. Sa sulu iai li mongi i se fesoswani ma se fautuanga. Alan me le fai. E le fautua ina i se tūlanga le lei. E le o se mea le lei ma sao lea mea o le whaatautonga. Mana tūfo i asu ia. Sa fai mea o whaatautonga i tono mea o tainamu. Ia tū manga ia sa moa sa fai i asu ia. Ta fai ua fiu sa ilis tangata na aia le pua a alisi tangata, alisi ainga. Ia ngā verola ia le, ia verola ia le au fai pele. O le au whatau la itu. Ma fai e mea le nā o le ave i tono le tainamu. Tu ule tainamu a tu ui e tono e. Ai fai le whatau tonga. Kau kia mea ngā fai le atunu. Ia vai taimi fo yo. O whapaupau sa moka. Lea la o koe au mai winga whapaupau ia. I le lu ia le li ida. Talo whai. I le ai o se whautuanga whaalea nganga mai le teitai whaalea nganga. E tā o fia i nei mā whauwhanga. Wa o masalomia. O iai ia le ngase o le mā whauwhau. But also mental distorted deterioration and mental thinking
cognitive in decline. Io, le ai se fautuanga whaaleanganga. Le ai se fautuanga mai le ainga, po le whaletua fo. Io, wau te loa lava, na tasi leo le tangata e vāvāla lata ma le mon. O lana soa tau, o lona whaletua po lona tau si foi. E whesiringia ai, hani, ea, la sou tele tunuka. O au mana o e lui le pāremia. E whaise ma whaatautonga whalawai tele. E moli mau Samoa ma sila mi o ma whaafonga. La mao i ei mala u whaife au. A leo wala au i eo mai malana whaife au. Pule na ia po whese mea. A lea se teimi panga noa mātou te wheloa. I ei ma whai lea mea. A umalo. Sila i ei. O na tuu lo lea i le tua. Whapawhala le whamsinonga a le atu nuu. Le whamsinonga e sa ili ai le amio tonu e tusa ma le tula whono. A lewa whai wapia. Tia i le whamsinonga, a tu le melea. This is also like an attempt. It is almost like a contempt of court. Denying the court to do its course and take its course and the usual procedure of investigation and laying charges. Wa na paua leo le mea e te tau na whai. Awa ele ngata i leo. Ele li poti le na whai e li o whaatau malama. O lo ta ua ai le whai unga. O le suenga le na. O lo o iai le tangata o Masalomia. Ma o le ingoa fo i walau manu ia. O le recommendation ma le whautuanga o lo o iai le whai unga le nasu suenga le na tuli ei lio. E tau ona o leo e whai tau le tangata le na. Lana ia te tau. Read him his rights. His constitutional rights. And then what? Lock him up, arrest him, and then charge him. Awa, once a charge is tangata, mamolia lo ia lo se tangata, an official complaint and motion has officially filed, then that's where the investigation comes in and the schedule for the matter to be heard, or the first mention. Yo, tasatalo. Vaisa vai ole ola I oi lumor sepla I le mauto Samoa nai fata volta tutalo. Ona fa nga yo I lola. Ole fam sinonga. Masa ili mai moli ma. Al fala vela. E umana tu inatu yele recommendation. Ma wale whaia se suenga ma wha awol, suenga lea ali o la vea, wha tau malama. Ona ua land loa ma molianga, wha sanga ia li o le suena, o lana suenga, e lea lo ia, mai le talia ina, mai soli tu la fono, e tusa ma tu la fono, ale matanga luenga lava ia o leo leo. Ia. Ta ofi e lo ina ma le recommendation. Wa le wha ngā ina le dipotsi. Ma o te le tau whai atu po ai le suafa na lau manu ia ai. Ma le mea lea wa watu le recommendation o lo e loka mali tangatale. Ma ia manino fo I Samoa. E a watu pēr le mata upule nei. Wa uma le wha masinonga. E sa ili ai po o ai na whau. E sui mori mau. E tu wa I ai le ala li mongi. Le maliu o le tamba leo tu au. Wa le whamsinonga le nā. O le fo e mana o lau li lea. E toi o e toi a pili le unga le nā. A wa fo I lātou te e le whai unga. A ta lasa atoa. Te e le unga le whamsinonga. Le fionga le te maitai whamasino. Ai le mea le tu atu le to wha le whamasino. E loa ai le whamasino. E ai mata upu e tau o na langa ai. Ma ia sao noa ai loa.
Lauli awalava ni yei se maa le fulia. There was something behind the mind of the judge. The court case about fabrication of evidence is now over. Wale fa mauni ai mo lianga o li mongi malongo. To fa ya au au. Fa sanga ya lauli lio fa pefoi fepule ai. O la tau ia na tau pule pule fau se mo lianga. E tua ia ai li mongi. Ile maliu tu au. Wa uma. It's over and done with. Ai leo se wha sinonga e wha mamai le ngoli mongi mai le tua inga lea. E leo o se wha sinonga e wha mamai le ngoli mongi. Mai i le su enga o le maliu o tua. Dea la wha toa tato wō le wha sinonga lona lua. Ia mana tua le leile mea le nā. A le lau wawa ia tulibo. O le la o lo la e matua la langa mai lunga le maliu atu au. Wa sao lo fo le wha masino. Don't leave any stone unturned, because there are other issues leading up to the real investigation of the death of Tuau, the hit and run. Manatu lo malimong. E woi ka whewhe. O le ato e angi mai le matangi ma le malosi, le matangi la lea ma le asio si o lea la saune. E vili ai le tangata ma le lea ma sengia. Whapelo. This is an attempt and the last resort. To deny justice in terms of going through the courts and the process of the court, rather than let's go and do a swearing in on oath on the Bible. How did you come to this? Nā se whautuanga laulo ia I atu. Nā se whautuanga alau ainga I atu. Se whautuanga alau te tai whaleanganga I atu. And finally, you went to your political leader, and not even him gave you the best advice to have some peace. No. There weren't any two-way street on that. It was a firm yes. Go ahead and jump, brother. A whatu se whati te inga le na se mea maurunga le la fia punga I foi la lori mongi vne pia le whati te inga le o whatu mele na whai e satani a Yesu a whai o oio le alo le tua I nā puna I foia I le lo I le vanu lele wa taang lingo lingoa le vanu a wā o le a iai a ngelu I nā la tau te sapo ma sapsa paia oe ele palu o vai la lo I le maa. A whapela o se whatatenga lau whapea tu loa ia. O le whatatenga tā ua le nei whaingofi whatu lola ia leo. Wefe sili ia limongi ia tu lepa. Ia te oe le ta maa. Sio ta maa me o te whatu tua I lau. I lau whautanga ma lau whautuanga. Ma le alofa, ia toafi malia ai nei puapua ngā ma le mautonu o lo mafau le mea. O mafau o te puna I le lo le vanu lea. Le ai ma se pēa na whapea tua ia tu le pavai. Au ke punga langa le o Yesu po le alo le tua iei angelu angu e sapo sapai oi.
E le sa tia, le ta ele o lo sa. E le vangu vangu lo lea. O ratu leo tu le pola me le te mana ai fai. A mea au ke fia punga le lo. Vai, la sila tua, tu le maulo lo te le vanu mo le ta lingo e te li ai le bela ki kuoi. Ala va kui mo la punga, a fa mal kala al koinga. Dai ma se kala fa pe mai le ai. Ke punga, e mai mo wo lo wo. A mai le punga, o ke punga, fa mai lo mal tala to. Ia punga lo. Ia solo ilar. Se eu tau sila ia i mele le anga le fautuanga. Ai o mai fai mai lunga o la tau whasalanga o e whaali mai ai le te. O li mongi le whamsinonga ma le te mai tai. Mo le vana fai tala. Le vana fai la tau tala ai le. Fai mai le leanga o le whai unga wa fai e talasa. E le whetaui. O whaasala la tau ai le whaasala la auli mo. Awa o na matua whaalango yai. This was the last resort in the minds of these people and HRPP and their supporters. O e oti ai la auli e savali ai la auli tanu malala. O e sui ai le whainga malo ma toi pa le whainga malo le whaatutua i le tua Samoa otas. O le whaamsinonga. E mai le lato media fa mai. Oh, there is early celebration. Ai le la ua. E le la ua. O fai tau fua moa e le fufua. Ai istangata. E masani le fai tau o fua moa. Ai le fufua. Te lo leia fua moa. O le a fufua. Ma fua moa e le fua. E alana o iloa. Langa foi o ulea o te vava i fua moa ia. E i fua moa na lote i o lima, o te matua i loa le leia e le fufua. Aisea, walau fa ia le fua moa. E te lotea lo le fua moa. Nai lola ia lea. E le te tama le fua o le moa. Ale la nau te loa. A whapea la se funu ia fua moa le ilu mai. Se i vanga nā wa o tango i se fasi ia. E mai ai le fua o le moa ma tuu i lisi tu pe a whapea le la ave le matua moa e tatau. Te tau na fua. Nei lo le lei ala ia le fua moa na e tango ufi lo lima ma piki i lunga le fasi ia ma tuu le situ. E papa ilo ia se vai ngolo tino. Po lo lima lo walo filima na e lo ala ia lea. O le fua moa le na e le fufua. Ia. Alana ufai atu whapena. Mena ilo i tū tele e le whanga fungi kou mo. Ai lo le i le mea le whasingo le mea le moa. A whapea te tango e wawai le moa. E wawai le wasui atu o le tau au o le moa i lalo. E alu tonu ai lava le alanga o le moa. Ma le no foi o le moa. O le whaasoanga na o le moa, fo le mo le tamali i po ai lava stanga te tāua i eina. E alu ai le tū le nao lo pipi i ai. Le no foi o le moa. Ia wala le ngā kou le iloa i le whaasoa le vaenga o le moa. E te tale pēr tua i e tua ilo lima i le vasasui e alu i lalo o na vaila i lea. O le isi yalanga vai, e le isi muri o le moa pipi i ai. E le nala.
Al fo na le fa yo ni o to fanga nga mo o to o mai ai. Ma au mai fa upunga. Fa mai ua mativa le malo. Wa la yo na o le malo. Oka mai ia meo muli mo. Ue fae fa muli muli. O to wa ia le na mai o fo ia li mongi ma. O mea na o fai unga na faya ele fai pisi nisi. Male fatau o loa. O le au fai o loa, ma le au oka o loa. Latou wa ia. Na fua latou o au mai. Ai ua umana fata ita ia le au fai pisi nisi. Ni ngā se senga e maanga ia kele le ai. Iwa le o fa pe lo ai. Aka ko le fio ki e le ngei bea. Ia, a o se vae ngā sili o na mātango fia le mo. E tutusa le lei. Ma lau tilo tilo i le muri pipi po o le siu o le muri o le pipi. Na pa wale mea, o le te leo le tino o le pipi. E te lea i fo i ma le siu o le pipi. E tutilo e tutusa le leia. Lona shape. Ai te le atu la le siu o le pipi. Nai lo le siu o le moa. Me ai o le fe mai e o te le ai tu la ai o te mai ta i Samoa. O ka la peke longa fai. Ara me ra re o ke fa koingi. Ko le longa se me alo fanga e. Ya le na fa fonga Samoa. Le mea le tau fa le anga wo o yai. O lava i nei mea o tau mawha e oka e le au fai o loa ma le au fai pisingisi e oka e lau vanga na. E le oka e le se fale o loa o le malo e oka mai i nā mea ngana o meo vai la au ma meo vai la au whanga vau ma meo mea whapena. Na e watu i o le ofisa o le fale o loa le ofisa o whatuanga. Ioe, ia ma le tātou warehouse o whala au mawaila au al whale mai. Le nā o lo o whaaleanga i lava le maa loa whamai. O le lea i o se tupe oka mai ai. Ali loa, o tau lava ia e ngā lulua i. Le whai o tau tiute ma le wha maori ma le maa ele ngā. Tau te lea lo lofa i lea tunu. Tau te wha ngutu lua leanga o tau wo ese tuila epa ma le chapipi a lai tau te na nau lava i ai. Ai leo tau tongia o tau le chapipi wo sui le whainga malo e maua tualu tau tongi. O lo tau lea lo lofa le nai i o tātou tangata o tau mātua. Si okil whala au lo ta mama lo tina a o oe le te whainga luenga i le whare mai. O lo tiute toi ono masina loa sa palai o lo te toi le temine nei okai oe le whala au. Lena tau whafonga le le iai. Whewha longa i puota lingo tangata nei. Na sau sao mai le whafonga le minsta. Sau sao la whafoi mai le whafonga o le sa pule le whare mai. Le tama sa tuala, le fionga le ai ono, Dr. Alec e ke roma sa auto wawa ai le mātana nonga le nā, whaafsanga ai whaafonga le tunu. Nā le mena mafua i nei mea. Mafua fo i le pao le paketi le teimi le nai over teimi o fomai. E le ai se system e wha mau ai, i tu la whainga ruenga wha maoni o le fomai. No, they don't have a system to record over times. Each doctor and everyone had their own little pocketbook. They record their own overtime. Ia ai langa ia, ka ua sko ingola vea. Ai ai, au mainga. Oka, ni tu la overtime i o le fo mai, a waile ese si e siringia. Pete ena,
Leanga, ele o mahal malama I tātou, o le taimi ana tusi el fomai, o le nā lava. Totongi, ono le 10 miliona, tā la le tupe, nā lua I mea ia. Ma wale ova ina. Tele is fomai, tusi lalo lātou, overtime. Aile I o, eva aise mai le napo. Sauloa ma le afionga I le minsta. O le soifua maloloina. Da le tala le minsta le soifua maloloina. Le fionga ia va au. Honorable va au. Tutusa le ma le tali lena a mai. E le CEO. Ai ono Dr. Alec Ekeroma. Tangata uma nei sa whainga tā ai o na ngā lulua le whainga malo fau atu lai mai. Ma tangata whainga luenga le malo, I matanga luenga ese uma. This was the government's worst enemy, is working against the public service. Because why? Government has changed, but the mindset of these people, public servants, it never changed. They were drawn and still paying attention to the political party that lost the general election. Ia whāliu mai lo, I whai mea leanga, tau leanga I le malo fau, pale bia, malana kāpeneta. Nofo ai lava I le o kāwhala au, tinganga vai atu, wa te amale, ono masina, le sapalai o lo totoe, whatever the tau, ele nau tātou, e o kaina whala au. Ele nau tātou se whale mai, se atunu e whatalitali, e whatalitali uma atunu. I pharmaceutical companies e ngaosi e whala au. As I say, la le teimi o le tātou schedule, e te tau e na avale oka. What I'm saying makes sense. So if we don't follow that schedule, the usual schedule, when you're on time, it will never create a backlog of the supply of all the medicine needed at our national public hospital. Yeah. Wa tasin na me le o moria ye. E fo ye e ai ono Alec Ekeroma doctor ia le fionga le sunga tu lepa. Tua inga ia fa mai. O le ave o mai I o le fale mai o Ekeroma. Ia ma ave le fa mua I lana whare mai. Ai le avea le wha mua. I le maota ngase ma tongu fitinga. O wheni mea, e le maua ni whare ni a fo I ni whala au ma vai la au I le whare mai tele le atunu. Ai maua uma mei o I le private clinic. Iau masau salonga mena. Ai ua fai so o fo lele ua pei ua tua ia I le fionga I le li I minsta ma le. Iau te le tio fo la ia I na ua avela na fai tionga ma faila loa le molianga I le ofisa o leo. Le a le tala wha mamae a le fionga I le minsta ia wa au. O ta pe uma ia cameras o le warehouse. Ai o atu le po e lau mai I lori I pusa te tele. O la le me le tau tala noa mai. O tau sila I le le alu lofo ni tangata. Tangata whainga aluenga le malo. Ai na nau pe lango I o. I le whainga malo wa whaia ina. Atu le epa ma le chapipi. Leo wa ngā lulua I lalo lesi pūlenga fau. Le whainga malo fau. O a na whea e tau te malamalama le le iai. E sui whainga malo. A o tau o mau o le ele mawhai o na furi. Tau te le mawhai.
ona au no ni atua se lua. O upu to mua na asai lele. E sunga ile tule epa. E matua sa o mawha maoni na upu. Alala mea au tau le fai. Ta fe pe ana wha mau popo nei se lisi o tina ma ta ma tutua ma tupulanga ma ta maiti wa feoti le taimi lea. Na sioki ei whala au ona o tau ma o tau le. Wha maoni le whainga o tau tiute. Tau te whiita le whainga malo fau, ai feoti ei tangata I tau wāmio. Le oka ina, I le taimi te tau ai, ono masino lo tutoil sa palai, wa tau na whai. Dea la ua ta milo mai le malo tau ma whai fo le mea lea. Ina ia tu mai na ai, le process, the procedural process. Awai le whapena o tātou atu au, saulo le pharmaceutical company, ma whai mei ale oka nei, saulo nei le mea. Le oka masani wa lewa no tau, ngalu rui ai mo tau, loa ngō whala au. E siaki teimi uma. The maintenance plan and overseeing what is yet is the next to be ordered. O tau whata mala I o tau tiute ma matafa yo e tau tua I lea tudu ua ngalo ia tau tau lau tau tonga I lumo le tua. Tau tonga ina ia o tau walolofa ma tau tua ma le wha maoni o tātou tangata. Whia ni tangata na mali liu le teimi leo le ingi whala au e maiso ngase tu mau e mina o mia el whala au le fatu. Na o mia el whala au le suka. Na o mia el whala au o le toto maua lunga, le whala au, o le ate, le whala au, o le whatungao. Whala au o le mawhawhau. Whala au o mea ti ngā. O waila au o soka ai manua a o le whaia tautonga. O le aspolo o le ti ngā o le ulu. O le aspirin. Waile tele o mea. How many of those of our people died because of you and your carelessness? Dan mele wo le fa ma popo foi ia se foi numero tangata wa mali liu. Le feita le malo ai fata malai le fatino ino totiute. O wala ia ni utoi whaalongo atu. Ma le whaati ngā talinga ma le wha manongi savili. O toi pisa I ngā meo whala au. A wā o tau lava nā na mafu ai mea nei. Whato a tupu leo se mea whapea I na o sui se whai ngā malo. Ele whapea na sui le pulenga le malo, ma sui atu ai ma o tau o tangata whai ngā luenga. You should be ashamed of yourselves, all of you, the public service, that are not doing your job to order these medicine for the National Public Hospital. Na mo tangata ia na ngā oi le warehouse. Io. Whai atu lo ma le Minster. Yo atu na nei wola o ma camera sia. To vava ai lai ai. Ia vele mali o le matal noanga la. Yo atu le fiafi. Malamba le taia wola o ma camera sia. Ola o ma cameras. Wai loa o ma ta vale o atu o mai tangata I tutonu mafafo o le ale taimi. Mau o mai cameras nei. Ele fa pe o le se tupe la sa I tupe. A le process o le bea. E o mana I loa la wali ia ia whai le ngā luenga day in, day out, how many years. La tu te whai o le oka. Lan mo tu whaatale le ai. Ni o tu tongi o tau le chapipi, o tu tongi o tau le malo le fast. Nea tu lua toa. Whai lo tau tiute.
Manatu o lofo i lo tamama lo tina e uni u fo le fola au lewa le o ka. La fai la fa pina la fa fina fai. Ta fe. Pe ana su e lo loto le mata upu lea ai maua mai ai ni tangata. Pe fia na mali liu le taimi na sioki e le fola au. Mo lato fola au fa pito mo lato mana onga. Tu mau. Face it to tele. E le fa pe o le ai o se tupe, fa longo le lei. O toa ie o mai lunga ma tau tala noa, e su yu mai e o mai le pito lea ma fa tala noa lato media out. Lato media tala pelo fake news e fai tala pelo. E ai le tangata i le o ngā tonu o le mea lea. E umana oka le fuala au. Tusi lalo le oka. O na alula ia lea i o. E au mai le tupe le ofisa le tupe. Ma le ofisa o tau o fonga. E wa aipo o fea se pharmaceutical company e tau o fia i to e vave mai. Ai alu le tangata lele o ngā tonu. At fol tangata lele o ngā tonu. E mawala na katsi le mea lea. He's like a salesperson. Nā le mele tam fo yeile, le malo fōlea. Tātou tuli le ala pōpō. TPS le middleman lea. Alu ai tupe, alu ai male taimi. Fiu e whatali. Tātou o sao i company o lo ngō sia. Fuala au e vavele nā. Tipi le taimi. Nela le no foi atu. Se ngahe o tau ia sui ia o mai ma whaatala noa ia o tau media fake news ia whai nei ma whaaleanga i le atu no ma le whaamamra. Leo lau o whaamamra mātua. O tau lavana. Na mafua mai ei nei mea. Ai leo o tau lafo. Tau le pua ma lafo. Leo whaafonga mai ta mabuti nā mātua o le atu no. Le lope e nisi o tau whanau o lo ngā lua i il matanga luenga le soifua maloloina. Ele ngata lai whala au. Ao le sio manga fo i o maota ma lawa o loo whao ngā nei. Ele ma malu o le atunu. O ile company no mai fau, na umana fau, tia i atu i a Samoa. O atou me na whai le fast food tau sanga le nā. Ha, tali. Le ai ma se tau maintenance plan o le mafuaanga le nao le vave o na malepe ma le anga. Ma tutulu. Mo tu watu ia te utou, tau te vaia mea ia. No maintenance plan at all. All these 40-something years. E tau mai tua ile. Tua ile malo. Le malo fau le fato a watu na nafi. Dala fo na le no to mio mo wo mai pea. Ma tu ai mai o la ele me ale malo o fai gei. Dale me ale malo fo le fa kwa mai ngafi. Le to fa tu langa tu auto me vale na fai. Ma auto me se na fai. Me no to fa tala le ma to le ma fo fau. O le ai le tai bi sengi ai le mauli. O lo to fa nga malo. Wa fo me na le ina le pisa Samoa le vai tau. E fo fa niu ale ai i la voli i le pisa ya e tasi le fainga malo yo ya pisa. Ile mo se o fa pa u fa lao po se o masi keke i le mele. Ona tatou ile e fa va se ka ko ambio. Ile kea, aisea, o la tau lawa i le pawa. E fai le taimi la tau te mana na o ai e fai. E le isa tangata e tau tala, malalanga ane e masueni ni mea whapenei. Lea la o suia le fai ngā malo, lea o tau o mailo. O tau pisa o i mea sa tatau o na fai ai lau tau vai taimi. Now,
It is reverse psychology that you're blaming everything that should have been done during your tenure at your time and putting the blame on the new government of the day. There you go, ladies and gentlemen, friends and families and parents all around the world. Listen carefully about this. O le tali le nao nei mea oma. A malama le atunu. O nei loa lea ta ngata sa whaia nei mea. Whātau tala wha mai o mea le malo, e pule ai le malo. Yeah, e pule ai le malo, yes, of course. So the timing was on your side. The money was on your side. The power was on your side. Everything was in your hands. Le ala foi la le na pule o tau pe fai pe le faia, au le ale umie fai ai. How much would it be delayed? Can that shine some sense into your head? You know, mea tonu ale nā Samoa I lau tau whawhonga mai. Wa alu suwango le vātele. Wa mate ia e tangata le tupua. Wa ma whanawhana ma vevela no fōlo se ai ma whalu e tangata nei. Ai se ame na reina I loa. Nei loa lava I sui no ese mai te tonu o le HRPP. Wa lato I loa le mea lai tupu. Nā lai o na sui le whai ngā malo. Ano mai o la uli tua, o mai ma fia me, o mai ma lea tinu, o mai ma olo. Walato we lo le leile system. They knew the system. They knew what was going on. Within themselves, they found their conscience was guilt. Walato loto malangona, walato loa salamo. E le leile tato mele fai le tinu. Tato wo tau le tinu. Ma tato o ese mai loa e whātū seisi vaenga whai. Ma tato o loe tau ma whai e whono. Le manua lea na tato wā ai a o tato militino ma fusi loa ma tangata nei. Ala le nā. Mea tonu lava le nā. Lea na tūlai mai nei. Ala na o ma a ma o le fifia I nei mea na ngole ta vilinga leo matangi o lea wa amata ona tau mawhai ina ia talitonu lea tunu u mamala malamba lea tunu u I le pongai o nei mea. Mai o le mafuanga fo I lea o le whewaiwai ino lea tunu. O le talia ina e te ngata sapu lea tunu o le nei mo le ova le fast fulu tau sanga. O le suinga o le whainga malo. Tā moa. Uinga nā, mawhai longa nao, tai le lei. Time comes with new leadership. O le lau malona fuata. O le taimi ma le mea tupu ai. O le tai fo'i malona sounga. Aia. O le anu nofo I lava whape nei, ti ngāo na sui le talo le tau, ai tātou no nofo I lava le nei whale o. Ti ngāo na hangi matangi, masavili, malolosi, ai tātou te no nofo I pea, e le whaia ni pui o le mota. Nala le nao le mawhai o le talia ina e tangata nei. Le ale nganga le whai, tau wha mal malama. Once people understand, people will make decisions. Tatu wo le malolonga. Le atale pese le wha maduia tuai ia te oe lungo le awala, ma lau mai mo mai,
I le tanoa ava e te moa i le sao. This song goes out to all my beautiful hotel sellers out there. Best in mind. Salie oile tele, olete ile sala, ola utifa imoana, utichi uwai, ile neivasa. Olola lele, fia avea oi fai mo usei, sei tani maya walilei, fangalo ai tinga nei, nauta inga olo uanganga, o oe mau ile ngata anga, fia fai oe mo puluvanga, te maluai, ia soleanga. Olola lele, fia avea oe fai mo usei, sei tani maya wanelei, fangalo ai tinga nei. I got one more verse for you, baby. Let's go. Nayata tesa afi afinga, ne I e fangalo ita, ile lasio le la lolagi, e pele pea, oe isi on fatu. E le da whawhiwhianga mai le uso ia puni ala waa. E le dei fo I au auni o le astonai ia ma le whaso ma le atau se vea se yuli so alo. E le siu fufonga o Samoa I manukau I New Zealand au kilani. Ai whatalo whatu I le whafonga mai o le tātou o tunu o ilunga o le ala leo. Wha mō tasi o ono maletesi 106.1 FM I Samoa. Pa ia la silasi o le tātou tunu le motutele I sa la whaima na I o tātou ainga wōma paanga. Tūmua atoa le motu e le ainga I le tai ma le waa o fonti. Whatalo whatu ai mwese fo I tuila manu o lo whafonga mai. Pisi nisi ma company ai mwese le toa tele o le atunu ua whaafonga mai le fo ia tina e ua whaalau tele ona o le anga le mai o le atua e mai se fo ia le tau mawhainga ia tina e le nei ngā luenga ta wala mai I le pulenga le sunga le whaafenga Pastor Louis Ponifasio ma le whatua Pastor Ane ia e mai se fo le telenga ia sa le oula se mau mātai o sangala tino mātutua o le nei au whainga luenga e maise. Tāpua inga le tina matua. Ia li a sangala. Ia la fui whaafonga mai ma tatalo mai. Ina ia manuia le ngā luenga nei. Ai maise lava fōi le au whainga luenga tutofi le tua mo lātu whale tua e ulu whale ma ulu whafo atu o le nei ofisa ma le nei mauta wa avea ma no whanga au tū o le au nanga a le au whainga luenga. Ta tala tuai ma whaalau tele. Ia le whe au tau longo I lunga o le wha mō. Tasi o ono tesi ma le tasi I Samoa. Ua momoli ai fōi ma le sa vali le tua. Wha malo ma whatalo whatu I le uso ia Moose the Man.
I lai Malaysia, ia te oe ma le whaletua, ma le nofoalo, ma le aingali. Ia, o a umaatina e o lo whenga iai ma oe leo so. Ia, mata alia, ma mata i tuina le saunga le mu. Ma lo fo i le tau longolongo, whaafitai le lango mai. E tau ave ma whaalau tele nisi o ma ta upu o te whasoa iai. Le anga e tā ua. Awa, ele mawhai o na tātou wō ma ini mai ma tā upu a mai i lunga le social media i lea taimi ma lea taimi. Tā ua tele le tātou analysis ma le research ina ia. Papa i tonu lava i le aunga au te ma le tafue ma fua ai. The real source of the story and the narrative so that our people can understand exactly what the interpretation is, or perhaps the translation from time to time. Ona ese, le me miloina i la wali I o la fai fake news I o upu o le palemia ma le sa vali le malo. Ona whapena loa lea o na le mautonu I o tātou tangata. When these fake news people, the cowards one that do not want to confront our Prime Minister during the press conference for everyone, then it creates a narrative that creates another uncertainty in the minds of our people. Pena lina fai atu, mele au pala a idea. Mele au fake news, lau fake tala pepelo, le ma se se moni se tala e fai anita ngata. Ai sea, mea moni ala e fai mai o. I luma o le pale bia pea o na fafola le fala. Tu stala ma le au faasala lau. Le ai ma se se news, lau li ia le o ya tu le epai o I petesa e alui o e ono. None. No one. Mele alena o fai atu ma watu lui tauna. Au atu te tala pelo. Langa tau te pala ai a nga I luma o. Tau te ola ia tau whaatali tali tini mai. I le teimi e live atu ai le live stream I lunga o lea platform. Ia angelo kama sa au kusi. Whaali ni wange I lea mea. Mimilo ane I lea mea. Rea o tau lawi loa I le mea. O tau fo I lea pa umawa lalo ai. Le whaatulunga ina o Samoa. Ia tu nuu o le lalolangi I tusi ngā tala ma le au whaasalau. Nothing to do with the suppression of the freedom of the press in Samoa. It's about your attitudes and your fake news and your interpretation and your translation of different issues from time to time. Ele mau kai a vai le no. Fe ia kama vole a kalo fai. Nga, fe ia va pe nga ma ka mbilo solo fo ia wa. A tu te mala lele. E fai asi masa saute leo me pe a sa vilingi yo au taf. Ma o tanga fo nei te le. Ai fa fe tai I le atua. I lo na nganga pa ia. O lo manu ma lo loto I aso uma ma taimi uma. O lo o lava pa pale ai. Ma toe fau nisi pusa e. E fa solo mai ai le pusa on sa. Fe mai ia lau lima. Mai lau lima. Totally agree with you, Savia. Mondi lel saunanga. Ano ese lau porkiki malawa. Ola walu I dena. Lea o fatu nei au tau nei. E a sebele leilo tau whaafonga mai o turi o tau e lea tunu. Wha mei a tau lea tunu. Get out. Get lost. O ese ia ua manongi leanga mata ngale. Au lea tunu I a te o tau. A o tau no nofo mai lau. Ale me mata ngale na o loutou leiloa masias. Leiloa mamā. I tala tangata. Ala ale si me tō te mana o. Tō te mana o tu I tasi o tau e lea tunu. Ma wha mā leia o tau. Awale mele nai whai e lea tunu. Pea o le ino.
ma whaitala. Ai lo le o le atunu le nei o le au mamala. O upu e whai e tō ina mo le mātua e ai tua o patatua. Iana whai atula i o tala isi lo mātua ma isi tō ina fōle. Yo e whai whi au, nā e ta talo whai whi au. Ia musui o tau e le nganga tau tau ase. A whai e obi na whi nau le nganga o le ti a polo ma o tau. Le whanau ba i le oti. E tumu lo le fua le ti a polo ya o tau. Ia na le tie ale me mo. Awane tu i tasi ina o tau e le atunu. O le au mamala. O lo whaafafonga Samoa. O le tupu se mea te oe namula ulu te talo i le tua i vave na whaila o whai unga. O tau uma nā o whaipule o lo i ai te tonu i nā. Au te tau te toi whalongo i a tule epa ma nisi te ngata. Whalongo le malo. O le malo le ua iei le tupe au mai te tonu e whai iei le mea. Au tau te papole nā mea o tō whinga. O tō whinga. O mea na whai e le tua. A o mai le taimi e te tau oi o na malolo o ese. Te longa lava tau te o ese whatoa whai e tu leo lau whaafitai aloa ia. E vi i ai o tau. Ia. E le se le tala le nā wa watu le so. Li mongi, alua toi mawhau whau. I le nā mata au wha vale a tele wa e whai e fōringa mai ai. You have run out of ideas. Your guilty conscience will remain with you. You are now cornered, and there is no way out. You can never deny justice. Yeah. Let me find. Ya talo fai lo uso ya Eric Patu se uma o toi wala au atu. A ia manuia le wha mo le malanga atu i Samoa ma le wha mna tuina o le onos fultau sanga o oe le uso pele. Ia le nala ia Samoa tawa lunga atuai ia se talanoanga i le nei aso ma le whasoa a wā ia le tātou tano ava. Tai le tua wa ava mua i le nei aso ma tau ma mawhafoi ma momoli ipu le tai au i le whaafonga mai a Samoa i tawhai fio le larangi. Alofa tele atu Moose the Man i Malaysia ma se o wainga ma luia fo i atina e o lo whenga iai pui le soifua i ngā ruenga. Ia ma le tautua ai tau malele o lo whai Samoa. E le ngata le nā, ia, nisi o tātou o uso e peo da iai ia le uso ia Sam i masiana fo i pole kalama le whala Samoa ma ina i Mildura i Victoria, Melbourne o le sunga ia whaafitai pa o le sunga ia tula epa le uso li ia ma mofanua ma le lupe whalele na i Amerika ia le ngata le nā o le uso ia le urua ia li i mua ava mai Salt Lake City, Utah. Le fionga ia funuti au loa ma le turisi. Ata iatu le taulongolongo funuti ia ma le turisi Samoa. Ia whapenda fo i le tauta iai. Ia mo onga le lei fo i mo le tofa i le vai malai ma le sunga lei a taua manufui si teine. Ia le uso fo ia manatu le lei. O le uso ia pesta. Ma utou umalava, no whaia la utou fo i tau longo. Le sunga ia tapuala, ma le whala fofola. A wasa mo ma teitai o le malo. Ia o idisi fo i o lo la lango mai le ngā luenga. Alofa tele mo o tau. Ia, le ngata fo i le nā. Tātou lava papale mo ono sa. Ioe.
Ai a oolo ina tātou whaasoa i le tūlanga. O le abi o tonu ma le tāua ma tā upu nei a wā le whaafonga ma nino Samoa. Aua nei alo se tangata. Aua nei alo ai se tangata i le whaamatala ina o le abi o tonu. Ai a tātou tau sisi fo i le tūla whono e whaatonu fo lauai. Our codes and ethics and principles of our job as journalists and broadcasters and writers and broadcasters too. Ina ia mawhai, ana puipuia oe ma puipuia le tātou ngā ruenga, ma le mamalu o le whaatino ino le tātou ngā ruenga. Leanga o lo o whaia mō le tātou watunu ina ia manino malamalama. Ia le tala le nā ma le nganga whaalalo. A mangalo fo ia se whaale tonu o le au na nei. I le reiva yaso atua sa tātou mafuta ai. Whapanui atu le atua i le sapati ma le tāpo inga i le aso atai au. Le au whainga aluanga tutofi. Whata whaitaulanga i fia. Ma utou whale tua ai mese fo le saufa inga i la tau. O e sa ngā lulue, ma ua malo lo mai, i le ngā luenga sa tau suasua i le ipuvai o le ola. Malo lo pensiona, malo lo manu malo. Malo fai le feiva, o tau feiva pa ia na. Mapuane le sanga, se i tau tu atu fo i le kalesia i a te utau. I tau tu atu a inga o nuu ma whaala popotonga. E whaali atu ai le nganga whaaftai i loutou sao i matau i le ngā luenga pa ia le atua. Ma ia whaafo lo loutou se wa o tau. O maa le fulia ma le poutu o le ngā luenga e tua ma i ai le whaife au fau whaato a tausinu. A wai le ai a se whaafita auli e le i whea ngai ma o tau le ngā luenga. O loo ia o tau fo i le tali. Awa o tau o sili anga o le ngāruenga. E tua i ai le whaife au fau ma siona whale tua au le leita la vau. Ai o kouia ki a kongo ma meo ki a polo ma meo tutu e se tau anganga mai o au la lango le ngāruenga le whaife au fau ma siona whale tua. Ja. Ta mam tina mātua lo whatele atu mō tau la tātou o suu le pesele a tau o savea. Tātou te tau mā mai ai. Le pesele a le a tau o savea. I nai tau sanga watua na i atu na pue ai. Ua tā ua mawhaingo hina. E mana tua pea oen. Ria tele le tātou o tunu. Inga mawo mai e masani lunga le tātou apia fōlinga. Ia ma le tātou YouTube channel. Share and subscribe and like our program and leave me a comment. Alo whatele mo oe, soifua ma ia manuia. Aua ai o foina. Lo atana o te wina, pesa sa e pe ava e tu I whea. Ae ona o lo ualofa, mo oele mawhaina uma. Ta oto I foi le poisa, e whaangalo le whainga tā, e mana tua pēr o wholinga. Ai ona o lo alofa, o oele mawhaina uma. Ua o I loa wa e alu, Whainga tāna ngā oi lo whatu. Tau
mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la mau manao Ua o iloa e alu E whainga tanga ngalo o e lo whatu Tau ane o la uwa ai O loa tutu whaatasi mai Ma la uwha alonga wa e whaatofa mai Ai tu mau lo lofa mo oe I o uaso o tutoe Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngalo oe lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao